Okay, welcome back. Kita ke Belorian episode jadid. Episode Anwar. Ichen waka Beloy. The last video dina antueng echu gur. Video kana kedina matoka buloy. So kwache den one rede cheka pelej. So last video waka gura G scale G. Good video kana. Oh, be good scale G, but abu jalbe again up to scale C. Boting. All those two scales yung different then. Kwa dakin gurira ni ada. So abatoya. Now, din ben wog pio ja kola. Din jam. Nang pio ben ye kole. Niran chenyin chungong. Kuyaran chechor ya. Dang dian din. Adia aj kata. So now, enga G scale. Enga G scale ngana. Following the basics kwan warka. Chula wara cha dia guru. Kin wanto. Gura karo. Berto wanu gudia. So akai kutanela. Whether we are going behind, get the same thing. Whether we're going in front, get the same thing. Ayena bujalto ya. Now, did a benwala thing. Did I go G? Kukato G scale. I go G. Kualo A. Kualo B. Kuan ko sino. Siya chuko gura until bedit betok. Oblatin. Ewa, enga gole kana. Enang pio menye gole. Ya. Ewa kana enga part 1. Part 1 di. Bu gol kuloku bajal bela choto jira ante don tentin. Uyaran cecor ya. Uyaran cecor ya. Enang pio. Dang yandi. Adiat kato. G. G again. Ewa chuk datok. Bu jal matik. Chuk datok. Kora zeda pelej. Encinyak. Acaya ping. Nyang cenak. Nekal bare. Alewe newe kapiet. Kukalo. Encok brer. Oblatin. So chuk atong kan koros along kene ben atong ka jala watching awel kala watch ku atong ben chuk tu mu janyi ke koros janyi ku
kuchoro cha nyi. So abu jal gur. Now, wa jam ke chol fingering lon ben chen kwa to. That's why we wa kan ke chol scale, ba good scale from scale 1 up to scale 2, which is C, kujala G, kujala F, whatever. So nyama tendeta dinda chu guru ga to. So what jalo in fingering. Lamin wa china lo to guru walk in. So since I got ku G kabu gola chindi de. Bulo G kuwa china according to London war chen wa in the scale. Wa kada dig. No ra ne jam le yin kise ga kum ko dadu. Yes, England so ben chin kwa to. Because key 1 is over to can chin bondit. Key 2 can chin row. Key 3 can chin dia. Like this. Keys ko ga jala ka bo kindo chinela. So each of these fingers have a good key. Each of them. Because the training and war chu loy scale. They loy train man they yen chin ga dia must be a good. So it was a training specifically chin there ga dikaro. 1 2 can be here. Since that eken yop pa yen rapping. Now, waka guru niya in the scale of G. This one's kayu ga jor. Kuliru kono no. Kugur kurena. So we shall shift from this scale kubugo C. Saja dalo kudiran. Ichak bay chi in C wala G kubaya loy. G gana. Now let us come. This is our C. What about F? Tấm của F đã. Nó có tuổi chiến F. This is our F. Cũng có cái F. Yeah. Cái của F. This is our F. So F what jadi kan dia. Kalau dia kayak bejor, one ko kana. Jor kurena. One ko kana. Baru dia ambil bejor. Yang F kana ya. So that means our lecture call chulo summarize. So dinda chu pioch scales ko achu ka pioch ada scales ka dia G ko C ko F. So ka ko atok ya. Next time we go bela do. Aku upload dinda. Wo jara ko wala twenga ya. Wacha kaleji da chen dai. Make sure you like the video, you subscribe, then you share to those who want to learn it also. Thank you for watching.